Katambika ku mukalabye engeri bomu gye bwatuseemu olunaku luwaleero wali nga etuuka munyonyo babadde baagala kwesogga wali ku kiguwa ekyabajulizi naye nga security ebadde gulugulu ne batasobola kubanga batuukayo bwetyo ne bwatuka abadde ng'owa bodaboda oyo ye nebanga emunyantulirawo ate omuwala ng'olabye nga abuuka n'agweri bw'ati era naye afiiriddewo. Kitalo nnyo era kitalo ddala naye munnange omuntu alina ebigendererwa okuba ng'asaanyaawo abantu abanne. Katusabe nnyo Mukama abasonyiwe byonna. Ate munnange nga bwe bagamba nti ku mbaga tekubulako basiibuufu b'empisa era munnange bwetyo ne Namugongo wabaddeyo basazi b'obusimu abakola ki era poliisi ebadde ekola ogwayo n'eteekamu ekikwekweto bwetyo abamu n'ebakwata. Kasongo ye mbalinaga kasongo mbona bwe songa libala oye nga tukyali Namugongo munnange bino abakatuliki ndowooza bebasobola obitegeera ababaddeyo beerabiddeko ku Mother Mary munnange mu bbanga awo era ndabye abantu nga bawanika emikono era kino abakatuliki be basobola okitegeera bw'oba toli mu katuliki mu butuufu tojja kubitegeera. Era nga tweyongerayo tukyali Namugongo yo security ekyali tayite kusinziira ku ebyo ebibaddewo era balina okuba nga munnange bakola buli kimu ekisoboka okulabika nga Omunnayuganda abeera safe. Mungu alikataa yeye kuingia huko. Some of us go to kill people. Yeah. I think we really know what your Mungu. I think we know what they eat one. I think we're not to send it. Baba Ye mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior ayambalidde kasuku. Twogera ku plan de mukuza. Mbu omanye ebintu by'abantu bano tebiggwayo ng'ogezaako okuba nti olambulula ensonga ate ne bikufuukira. Gwe leeta abanvuma nja kukuvuma wano. Ng'ewabadde obutisa amatama. Nange nja kuleeta n'abakuvuma mbutike ebitama. Saagala tutuukaawo. Manyi okutandika olutalo kyangu nnyo naye okululwana. Leeta abantu banvuma oli awo mala ate owoze my brother Junior. Luke kati ono ali ku ki? Bumala ate weeyogeza ebyekisiru simanya baŋŋambye njogere oyogera naffe ngaani gwatuzaala obeera awo obutika ebyo ebitama banvume ng'obutika ebitama omalodde my friend my brother nze wano nga sireeta bakuvuma olowooza sikisobola wano so yakyazaawo pengepenge olowooza so yakyaza lumbuye. Be real to yourself. Be real. Mugambe nti wano nswala wano so yakyazaawo Barrister Timo eno peegi kuliko nnyiniyo n'omuntu wenkuwa ekitiibwa nze wano mmaze nga nkola pulogulaamu era mwenna mukimanyi tewali ayinza kujja wano avume kasuku nga kwendi you know it nkujjako awo wennyini wano tewali ayinza kujja wano avume sayimo kabe sendi sikukkiriza wano kabali mikwano gyange baganda bange ne if I do it for you and oli awo oli mu pretense nja kuvuma sikusabangako nnwanireko ntalo zange. I just want that respect. Gwe ngamba bugambi tutandike.
Go, you just tell me tutandike. Oliawo oleta ba Shalom batuvuma. Shalom anoonya linnya. Tuvuddeko munnange tudde ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Twalabye poliisi abamagye nga balumbye poliisi naye abantu bavuddeyo kubanga boogera ku kikolwa ekyo ne bagamba nti bino gye bituuse mu butuufu. Kati luli kyabawo ne tulowooza oba yali nsobi kakati ate kyazzemu ogwokubiri. Kati ono agambye nti munnange ebintu ebyo bineeyongera okuba nga bigendawo ebityo mu maaso nga bakulembera eggwanga lino tebavaayo kondeminga oba ne bafuna solution y'ebintu ebyo twandiraba okuyiwa omusaayi ogwa buli kanaku. Abatukulembera by'obukulembeze ne security emwandiga yaliridde muze gw'abasiri gw'amagye kulumba poliisi ate ne kibeera public buli omu n'akiraba. Poliisi zinaamanya zitya ati ku luno abatulumbye bamagye baddala tubawe kye baagala oba si baddala tubakube. Ekyo kye kitegeeza nti ati omusirikale ajja kubeera ku poliisi endala akirabe nti abamagye bajja nga balina kye baagala ku poliisi yo either olina okukibawa oba bajja kukuba. Kati obutaagala sikagana muguwa nabo bajja bbawanga bye baagala naye kyebuuzibwa teri bantu balala basobola kwerimbika mu magye ne bambala uniform ne balumba poliisi emu ne bajjayo omusibe nga high profile n'abasirikale ne batya ne bagamba owaayi tetwagala kyatuuka kuba egindi kitutuukeko. Ebitongole bya security okuubagana si kipya kibaddengawo ng'era olina situation gy'otuukamu ng'oli yaleese poliisi emukuumira ettaka omulala n'aleeta amagye ne bakuubagana paka omuwa overpowaringa munne oba omuwasinga ku munne authority. Jenkins Mukasa ine emboozi gy'atera okunyumya ya Rajiv bwe bakyakalana ne Atlas. N'afulumya Atlas mu bbaala ye n'ayita poliisi ekuumewo. Oli naye n'ayita amagye ne gajja gamutaase ku mbeera eyo era amagye ne gateeka poliisi nnyala. Kakati ebitundu ebibaddengayo mu mpolampola security organization esobola okuba n'obukuubagano. Kababa abasirikale bennyini abali ku nguudo abo alina emmotoka gy'asobola okukwata n'afuna essimu ne bamugamba nti ate gite. Kati essimu gy'afunye oluusi ayinza obutakakasa naye ani ono gwejogera naye. Mu ngeri y'emu bw'etyo okutya kwe kubeeramu nti oli bwe bamukubira essimu n'atarespondinga bamukyusa ne bamutwala egindi omuntu ajja afuna essimu nga n'ayogera eri ali confident just naye nga si ranking officer naye nga protocol agimanyi. Bagende bate ekintu ekyettabbu kigende kitambule kikole kiyitewo. Kati ezo loopholes ezo ziba zijja tuvuga zitutwale mu kubeera insecure ebigenze ewala. So nze ndowooza temwandi kututenga kyakusaaga ekyokusooka abasirikale bano ab'amagye balumba poliisi ate ne kibeera so public n'ebanga eri yakipika ensi ekimanye. Waliwo agezaako communicating eri omusirikale nti kiri nno mumujaasi wajja muwe kyayagala oba kukola ekyayagala kiki. Mulimu ebintu bye tujja okutwala ng'ebyokusaaga naye nga biri damaging. Twebeereremu. Ensonga bambi erimu egumba kubanga ebintu ebyabaddewo mu butuufu abantu beeyongera okuba nga balumizibwa ate bo nabo betulabirako nti be bakuuma ddembe bwe banadda ate ne badda mu kwesikanga na mu kwekuba tetumanyi gye tulaga. Naye nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo bannanga abateso nabo bataamye bavudde mu mbeera era batabukidde omukulu amanyiddwa nga Mike Mukula. Aya, good morning brothers and sisters. Today I am going to share to you something so small and hot. Help me pass this message direct to Captain Mike Mukula. Somebody who posted this video here, this one, delete this video. We don't want to hear this video. I am a nephew of Teso. That doesn't mean I don't know anything in the people concerning the people of Teso. I am a child raised by the Itesots, but I am tired of hearing this song of cows, we shall bring the cows, we shall do this, I am tired. Help me pass this message direct to Captain Mike Mukula. Captain Mike Mukula, if I don't forget, you must have been the MP of Soroti for quite a long period of time. A long period of time, over 10 years ago, you had been the MP of Soroti Siriri in charge. Tell me, during those days, didn't you know concerning the bringing of cows to the people of Teso, substituting the cows of the people who lost even their lives? They did not stop there for their cows. Tell me,
40 years that you people have been in power as the NRM. I am speaking as a local subject. 40 years you have been in power and you are not doing anything to bring cows. Now that you are promising, we are doing all our best to bring the cows. We shall. Who wants your cows? MP, Captain Mike Mukula. Who wants your cows? We don't want your cows. Huh? Mam siko takona kituku, Captain Mike Mukula, mambo siko ta kituku ni baka sisi yaun situngalo teso. We don't want your cows, Captain Mike Mukula. All the people who wanted those cows have passed away. The people actually who lost their cows have passed away. Then who are you going to give out the cows? You waited the people to pass away first. Then you come out and say, I am the owner of that wife. I am the owner of that house. Why do you wait him to pass away? Captain Mike Mukula, you are the representative of NRM in Eastern, a strong pillar in Eastern region. But shame on you. Shame on you, Captain Mike Mukula. How can you come out and say that? Broad daylight. We shall bring the cows. Now we shall expect a new government which will bring these cows. Is this a song now? Do you want to fool us as young children? Please. I am tired of this song. For the people of Teso, please wake up. I want this message to be played over the radio. Help me. So that the people of Teso will get to know. The people who wanted the cows have already passed away. Now it is young people who are there. These MPs, those are the people who will divide the cows. Not even the old people that we used to know. Those old ones have passed away. Except a few. Now that Honorable Chagulanyi has come out, has brought 6 cows. He has exposed you in 40 years. He has brought, at least in 1 month, he has brought only 6 cows. You give him an example. He sits on the chair. Don't you think that he has signed an agreement to bring more cows? At least they see some light from him. I'm not saying that he will be the president. I'm not even saying that people should vote him. I'm not saying. I am just bringing an example for the people of Uganda to open eyes. Now you know the leader. You even know the leader. I should not come out as a pastor and say that vote who, vote so, vote Preseveni, vote Bobby Wine, vote MK. I don't have that. I am interested to correct the mistakes of the people of Teso. People of Teso should wake up and say, we don't want this song, we don't want this, this is what we want. I am tired of you being deceived, people of Teso. Okay, I will give you an example. President Museveni has 2,000 plus cows in his farm. 2,000 plus cows in his farm. 2,000. 40 years, he has 2,000 cows plus in his farm there. Don't you think that in the 40 years that he has spent, when he goes to the people of Teso, he carries half of his cows, that is 1,000, and takes to every how many sub-counties do we have across Teso? And then he puts 10 across every sub-county from his cows. That comes from his heart. He was standing in Buganda region to plead for forgiveness for the people of Buganda, and then they forgave him. I don't know what he did there. I don't want to enter that because I'm not interested. I'm interested the issue and the song that says the cows of Teso. Give me an opportunity to face those leaders of yours. Give me an opportunity. Captain Mike Mukula, this video should confront you and expose you. You have deceived the people of Teso for a long time, promising them. We have already entered the promised land long time. We have freedom. We are not fighting. We have freedom. Now give us what belongs to us. We don't want your cows anymore. I'm tired of this. Actually, itunga lote so. Mambo boni kiko ta kituku. Mambo boni kiko ta kituku. We don't want cows anymore. No more cows. I think the elders should sit down and think about this. I am requesting just the king to come out and speak about the issues of the cows. A king, John Paul Emolot, Emor Morpapa Teso. Also, you should listen to this message. Olomberejo da kinga, olimokso, mambo bosiko pupu na kiro ni kamara kida kitu. We don't want that. Your leadership has been pressed down as the king.
We don't want that. This video is going to cause me problems. Help me share this message direct to the person I'm speaking about. The song of saying that cows, 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 we are tired. We are tired of it, and we don't want to hear mambo bosiko tapupun captain. I have closed that chapter. I have closed that chapter. We are thinking of other things else. Huh? Tell us. Yeah? Tell us about other things. Don't tell us about cows anymore. We are tired of that. The roads that you people are speaking in the eastern region, check on the road which is going from Serere to Soroti, from Soroti to Ochapa, come from Ochapa to come back up to Ngora. Actually very bad. 40 years, and the MPs are also there open. We shall bring the cows. Whose cows do you want to bring? We don't want your cows. Even we don't want your leadership anymore. We are tired of it. Tired of liars. Every time 40 years you are busy lying us. We are no longer young children, by the way. And the nephews nowadays are different. We are the different type of nephews now. Our eyes are very focused on development, not issues of this. Otherwise, allow me to appreciate the people who have listened to my voice. By the grace of God, I'm requesting you, let us come together and pray for our leaders, so that their eyes will open. So their eyes will know that lying people is bad. Lying people every other month, every other year, time for elections, you come out and lie them is bad. Hey, let us pray for them. And there are people who say that I should be the Speaker of Parliament. I'm sorry. Don't even think of me going to the Parliament and speak. I am speaking here as a local subject like you. Don't push me there. These guys will put me inside. But otherwise, I am requesting you by the grace of God, just to plead for forgiveness for the people of Teso. I'm very sorry for coming out to speak about this. It pains me to hear you being deceived and lied. That's why I've spoken. But from the bottom of my heart, let us share this message direct to these people so they can get to know. If President Museveni comes out and says, I've given out half of these cows to my people. He has cows. Example, the picture is here, I'm putting here. But this video should be deleted. That video of Captain Mukula should be deleted. We don't want to hear it. I even don't want to hear that video. How can you come out and deceive people daytime and you're promising them another new government? I don't want this. Captain Mike Mukula, hope you have heard my message. I'm called Moses. I am not drunk, I'm bold. It is wisdom here which is giving me to speak, and I'm very sorry to speak to you, Captain Mulamba. Sebo, Overa Kampala, you Overa. That's where you stay in Kampala there. And you are coming now to tell us we shall bring cows. Go and stay in Kampala and remain there. We don't want you here. Pastos Mokusa Kiromi. Itivitos. I was sober. Oli agambye nti balaba Captain Michael Mukula mbu ngagamba pleadinga n'aba Central Abaganda nti bannange musonyiwe President Yoweri Kaguta Museveni naye agambye nti munnange naffe ng'abateeso nti naffe ng'abateeso naffe twagala ebyaffe twagala ente z'abateeso era agambye nti message egendera ddala wa Captain Mike Mukula nti agipasinge egendera ddala walina okuba ng'etuuka. Abantu bakoobo buli omu anaavaayo mwawulidde akatambi akagambibwa okuba ka Anita Among Speaker wa Parliament, ebigambo ebyali bimuvaamu ndowooza mwabiwulira bulungi. Abantu buli omu alina ekimunyiga abaffe banaamalako nze naawe. Weebale kubanga weekumidde ku NCK TV, tuweerabira kubanga osubscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde buterevu. Amawulire nja kubanga nga kuwa mpola buli kimu nja kubanga nkikutuusaako wona wooli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tovaawo.